Gyaga Keyong Pedun Gyabjo Tsobe Dezen Nangme Tingzu ne G20 Topjin Gegab Nishu Tsongdu To Pyote Tushi Kechi Shikdu Shaguba Suna Song. G20 leaders hold Chinese government accountable for the gross human rights violations. Teyan Tawa Chime Chize Gudan Juche Nidang Niringla Gyaga Ki Ges Dilir Zamling Topjin Gegab Nishu Yi Uti Ki Tsojin Tsola Nyesamdir Gyaga Keyong Pedun Gyabjo Tsobe Dezen Nangme Kasan Chiro Ges Dilir Sargwel Hensoshi Konzo Nane. Number one, the core group for Tibetan cause India demands G20 Topjin Gegab Nishu Yi Uti Tsor Pyogi Netun Te Segyu Yogen Yoba Tengu Tata Tsojin Te Tone Gyana Shungla Pyonangi Dromi Toptan Dogru Tongshimba Tang Khonsa Kurin Jupshiba Chimbucho Ki Yangsi Ki Tawang Ngoma Khonsa Cho Nila Mato Shin Sujigla Meba Tang Jadyu Lobde Leshi Tsamjo Ki Pyoju Zui Rangwan Tang Toptan Sungyob Goba Teng Di Tsojin Ki Tushi Zuwi Khonsu Pyogi Netun Te Nyebar Tu Jo Goba So Gudun Tunze Ngajin Shikdun Na Song Teyan Gyaga Keyong Pedun Gyabjo Tsobe Dezen Nangme Jikyab Dediba Gushab Arki Krimela Ki and therefore must highlight that Tibet as a central and vital topic on the summit's agenda. Sargobe Chiwar Lendem Nankab Chola Nyebe Songdu Kab Ngogu Leguri Pecha Kayang Menahang Terin Song Gyaga Shungda Tuzo Tumitang Gyaga Tuzo Tumi Yi Pedun Gyabjo Tsoba So Gyulam Kangjung Tone Niyu Minar Nedun Shugu Nangyu Yimba Sona Song Teyan Keyong Jikyab Dediba Shemba Gushab Surendra Kumar Lagi Songtun We make advocacy at the government of India level by support groups and members of parliament. But at this stage we didn't have any program of protest. Shize Gyaga Ki Gyasa Dilir Tsola Nyebe G20 Topjin Gegab Nishu Tsongdu Tola Arita Gyana EU da Canada, German da Australia So Ki Gegab Uti Namba Pemne Kang Benjo Nyamso Tang Benjo Yarge Tongjo So Ki Kola Tutuna Gyoba Tang Kogop Teta Dune Dromi Topdang Tang Mangzo Ki Shize Rawan Dogru Tongshin Yobe Gegab Ki Guti Sola Ngogo Tang Shugu Legu Namang Pegi Yoba Re Nezu Kodongwa Arlongjin Kange Dili Sagoba Tens No Sangi